mij. Toen ik hier naar zo maar we zijn relem en we gaan terug. We gaan terug. Gamahe hij geler. Ik ga naar pesca som spelen maar van toen die pesca spakken we niet meer. D'abord we wel. Zet u schon weer zeg. Non. Non, non. Tout ce qui bouge. On avait en dut et vide monde da Besqueta. Et monde da Besqueta. Donc Henri nous un tout non. Oui. Et on Alain Michael. Alain Michael. A Genengave a hegad a vi chouvé tout ça comme. Oh, tu devais. Le na du devait. Bernard no un tuntunye bien. A gezia ie avait ja tout ça gamdenia a gezia var rein. Rein var Nashukar a gezian bete gandrezen. A gandrezen naun also veske gros antamik bien azur varni mais dans mettrait un terrain vraiment haussière qui chemin. Terrain antamik gros. Rouge. Rouge. Dans un drezen rouge. Drezen rouge. Agus nu he wil banke do. Banke ja, je nu tres. Aga vi sou pa vel mo, pa vel mo, valvor banku bras, nespedies. Aga tarleget ve l'autre das rebe en héros. À l'autre à lac Igenou quoi. Da weta var rafart ve savare dans la région. Mer no sort. Var rafart ve spaket pesket. Ja. Bernard zo bet de nos passé. Nos passé on bet dan. Ja. C'est pas bet Bernard. Brauget. Oh nos passé elle avait brauget. Aquela reget, l'eau dan ho. Ah, is dat tarleget. Agam tarleget zo l'eau da zo bien. A l'eau dal zo brasso. La chiede Nolan ben boetta fart. Age chomon mat de Nolan. Age chomon kras gwello. Ja. Sorto. Tarto. Adesso calde che so ma dipende nigen. Aga som brova nigen, no? Aga so ma da barca tout da pesket ki chema. Tout. Ah ma ves Lisette pe solenet ves daket gar Lisenet ja. Ves vraiment vesket. Non. Gar Lisette dan. Non. Waar buze du mur. Aga bas la keten tambik jet du was hier. Hoe is dat zo? Dan is het. Tambik jet du was la ke basi. Bon. Amon dud non ngave a tranquillement en dud zia var Andreas var avein. D'abord velom zle na enchuka. Ja. En enchuka zo begreer kat ar paysantet davon da ramas bizin. Da ramas bizin. Alors ergoan vez ja ergoan vez ramasser bizin du. Ja, trouva. Gar bizin du ve helaket war an telinier da zehi. A gaun zan enes glas. Var enes glas ve helaket ie bizin da zehi. D'abord e pasial e velom an barreko. An anchou ninkedeaz, hein. An anchou ninkedeaz davon. Mais kere a bizin gafkedin non Bernard, viche re a bizin varno. Ayo non. Peini eo An izo kreiz. Enes krause on il letuna. An izo letuna. Letun gouir varno. Ja. E anno eo enes glas. Aga a reier a rorkenta ama zo Clorgwen. Amon mun var out an teven agar staoul quoi. Aga foz an mai kenta me kargan jaul. Nek madon. Anike kargan jaul unis? Ah, même de kare to kargan. Rolantes. Rolantes unis? Rolantes viene maar. Kargan jaul zo prierne. Misschien niet. Clorgwen. Ja.
Agegide Rochum. Rochum. Peter Pilan Ugendren, Rochven, Arheol. Ah, Arheolvien. Geolvien. Nee, Arheolvien. En je ziel? En nu Asiel komt Ja. dan? Ah, bon. Rochven met Ben, goed, oké. Roven. Ja, Geolwas. Arheolvien, hè. Pilan nu gen van en niet zo crazy nu dan hè. En ik kreeg ja, Pilan Ugendren, is ja krijgen. Ah, Rosantek. Ik kan je gelezen zo'n Pilan GG. Ah, Pilan geen, Rosantek op de Rova school. Ah, man, moet maar in bij jou. Rova school ja. Moet maar niet zo met pen noemen. School zo en Milan eigenlijk. Voilà. Ah ja. Ik ga wel, qui wil hier. Nog helemaal doen. Daarvoor ook. Oui, oui, Roel, qui wil hier. Penance, tu vas la varette. Qui wil hier. Kivilri. Preta signifie Kivilri. Oké. Kivilri, also en Ile-de-France, pelle là-bas. Ja, en die was wel pen. Pen... Maar zo bizin, zo weet, bizin du. Bizin c'est. Bizin c'est avec bizin c'est vers ramasser à la quête var en tevinière d'Azehi. Vraiment, et ce tut, à zo ramasse bizin, à d'arrêt, évite égaler que ça va être au bar cosmétique quoi. Garez le Micheriuko, ça zo derou à d'arrêt da. Ça doit être vraiment l'eau d'avizare gado tractérienne vraiment et ramasse bizine quoi. Pasien da ramasse bizine, var nes glas en toile là. Zian gada khiri, allon de tena har quoi. Gezian among var un choukar quoi. Un choukar zo un chou grad gada beizantet. En anchou c'est à gale vehetrias à goias à voilà partiel ma vehemein vichou bahodies har gale chum gale chum et à route avait à jaguer var la varet de brisonné comment et santek vehe jaguer da har vehe bloquet quoi gad ar vein quoi on aurait gale vehe beploas vehe en air vehe grad en air var an enchoukar. Hag ar hebez gode pelloc'h an taimig bihan, ar vein a zo ton a dare bremañ veron keke ramasset ar vein, eus keken an er graet var dommaj eo. Ar gel ar Robert Kicheman na kilomet var droat. Gedel ya var amor, quoi. Eus gode taken ebet. Ar disterdit kaout Bernard Ramon avait mat, hag eze bec'hoar à peu près e pele ar hemañ, hag eza amañ eo santek ar nes glas, hag eza me dangerus. Emañ zo ror santek. Amañ. Ah, amañ. Peuse anno a nes Bernard. Non mais, peuse anno a ouzoket. An obet. Porz ar zaout. Porz ar zaout. Ja, soms bet zaout de bet, mais... Ja, die staat ar hebez e c'harder. Ja, goed, ik ben wel zeer. Un an vraz eo. Ja, Oh. negaftin Ar bar a zo penance impresionek. Brauget. Ik heb Brauk. een drinnik. En drennek. Ja. Nekke der brok. Jo, een drinnik. On duurt lever muur brauget Ja, maar- drenget. Allemaal is het. Ja. Va mam goz avait ramas chifretes et santek. Et avait non mais
peptul e zo e santeg e peler e vehe chifretez. Ave vehe verzanero e kastel. Va vehe kastel e zea ti a pharmacion, ti a chemener, ti an dud evesek, an dud noaran. A gare brene a tao chifretez grati, a vichou vehe roe chifretez, e roe chifretez vehe roe dihi an drabenagal médicament traouzek a vichou quoi. A geve bembez e vehe chifretez non, juste à Roganon, il ramasse ce chifretez partout. La lichère dies d'ober, dister beha bambez for spécial amzer vc que mern il ramasse chifretez. Pas vehe chifretez vraiment et non, et tu es un osier de ramasser chifretez. Agar chifretez vehe lake var un dortom, vehe brau kenan deho, pa vehe brau ar chifretez e vehen kaset e da vehe ti ar marier quoi. Ja. Zeer gedoe je trouw? Hij moet ook vulje toe dan. Fulje tout. Ja, dat is in. Conferentie van de Gempen de trouw. Roes. Andrezen, also Roes. Die beha treas ton du havein kedap. Also kos. A roges bet damant tud e ramas treas pate bas, hein Bernard? Pate bas vere ramas treas. Ja, een beetje een keer bij Ber a zo bet ete santegis a basischen. Kume heves treas amma. A va gant en gave. Hag e chome e serri ahe. Ave hen e karga gado bili amma quoi. Voilà. Hag an dresen rouz amma. Zime Bernard vraiment a deux moments da besketat evesek a da ramas taraleget quoi. Er is een roger blees of er is het doen? Ja. La santegis e garin kekals pa velen nanero e chenega oudahe quoi. Le na igenou a zoa an deuet da besketat damant da ramas taraleget hag e garen ket an brahe santegis quoi. Ja. Ons Hermion, d'abord e zeo me kichen, pa veseer Hermion se, veseer an drezen. An taraleget a gelen keket mon kuit an drezen quoi. A vez an paket e barza, a gare goude geller pesketat quoi. A pa veher pesketat an ero, e vehez ga da vals, ar vals a hevesek, a vez tennet war an triaz hevesek. Amma skekal, enfin, d'entrant a hevez taraleget, mais surtout e c'hostez an lan, zmiur o taraleget quoi. A zo mad da zrebi an taraleget, a zo mat kenan da zrebi. Tennet ar bouzelloù, laket er bleut, a goude vehon, pa vehon laket er bleut, laket naman. Erpilik. Gerbilik, ja. Naman la gerbilik a drebet. Lo da drebet an ero du stuur geneg out an no in goude ar mare en os, lo da drebet an ero quoi. Kriz evese. Kriz. Ne keg. Poazet meus. Poazet, ja. Amma vehe a bichou, an Bernard, amma vehe a bichou passe kanden. Tout lanternou gato var a pen, hag e velen an taraleget e sortien taraleget. A bichou vehe panerou evesek. A rehe vehe leun a peta a taraleget.
gant dud a drebe, an drud nor ket kalz amañ da... O ket kalz da draoù da zrebi, gwerzhe vehe da legumaj, gwerzhe vehe da legumaj, a gar pesket a gar c'hanket a vehe drebet o imet peizantet bihan amañ e santegan. O imet an atantchou oa bihan, matre oa pase 200 a 300 a tachan atan war ar gomun amañ. Oa imet oa ket bras kenañ an atantchou a legumaj o gwerzhet hag ar pesket hag ar c'hanket a vehe evit drebi quoi, bembez quoi. C'hoant eus mont kouide. Ja. Suvel emañ pivar vaz lakad uan eus kat pesket. Ah. Pivar foul lakad uan eus kat pesket tar leget zo lampeda, da vore moin amalak. Tar leget zo. Ola se? Ez eus tar aleget a evar an dour. Oto zek murid ar. Un brao eo. He seho, Bernard? He seho, he. Attention, gweler chom tranquille he. Un dal e kapab na vont kuit troas. An ahe ske gwelet ket en kalz Bernard, en desan no paket pam, n'en eo? Pam, hag en no paket en endal c'hoaz a lave gaftin hag per na benag eseg en ouz ahe. Ja, en ahe pesk brao. Mat da zrevi. Ja, an ahe zo ar c'harvoun, ja. Hag ahe eus bein ahe. Dan traoñ eus bein ahe. Na basial. Ja, d'abord ezhom kuit, pas ezhom kuit, ezhom bon traoñ ahe. Ar mor a diskenno, an ahe vo ser tout an partout ahe. Bernard ahe an eus toulou a vehe a paza e kave vichou le gristi e barz quoi. Sili ie Bernard. A vichou e pa ket sili, A vichou e pa ket sili en toulou marvor ahe. Non, eus ket ken kalz da. Klaus Brinik. Da vore on vele lampeda. Ja. Hop là. E vihan sal. En toal eus mioc'h Bernard. En toal e kichen ar granol vihan ne. Sal. Aoun emañ e pakat tar aleget en dour gant e zorn. A oar pakat an eho en dour ket bremañ. E gav ket din ne vije ket ken kalz a dud. Ja, en tomate west zo en noos, pa is leuk de beste. En noos. Zo man nu willo he. Ah ja. Het is ken om kekemmen. Deze idee. Ik tel een bio. Ik tel een wit. Tante de weon en zie. Sal. Lan eho. Ahe vije lavaret gist sivel ahe. Ahe zo revian. Me lahe de vihon gada vals quoi. Ja, mat da vweta ja.
Ouais, c'est trop bon. Maintenant, c'est l'arrête. Ah. Ondazé. Ondazé. Ondazé, we houden en enterrer quoi. Allez, hop. Allez, où, paquet. Reviens in quoi. Résumat de la 4 varoniganou quoi. Résumat de la 4 varoniganou quoi. Listen. Zo, denk ik dat er morgen. Weg en ik heb ook dat er morgen. Agarré et serrondement. Avec un gechomen en trias, da hedal, évidemment, n'en avadare quoi. A vichou vez kavet pêchouré, hein. A vichou vez oh ya, très grand centimètre. A vichou vez un paquet de lisedier, garlisanet, même ce paquet de garlisan vrao hay dans tram ouais. Dour et dies, mais us un ket pakat an eho en dour. Bernard zo an den a gel pakat an eho en dour. Eus ket kal sa dun, e duntoun derhan, e duntoun derhan e anno a bihan a beskete a tau en dour. A tau en dour, ni a vichou ve a he pakem taken, a gen no ha ar banirat. Du stu is hij een tres. Hein? Du stu is hij bars een tres. Ja, ja, ja. Donc, c'est fait. Mais la fille,